ISTV की पाउमियंग ताबिरिब सिंह तराम लोकसर ngasi maruiba pauda sahi asigi manungda Manipurda Employees State Insurance Corporation gi branch ama hanglagani haina Union Labour Minister Bandaru Dattatreya na haikre amadi Kabu Valley Manipur gini haina claim tawba yagadaba maruiba chechang kaya State Archives ta lairamba thengnare Hojik maruiba pau sadon pizari Ministry of Labour की मखादा चलिब सही असिगे December था फावगी मनुंगदा Manipurda Employees State Insurance Corporation की ब्रांच अमा हांगलगनी हाइना Union Labour Minister Bandaru Dattatreya na हाइख्रे नोमगी खोंगचता ngasi इम्फालदा थुंगलखिबा Union Minister ना Hall Secretariat की Conference Hall दा Manipur सरकार की मरे लेनबा Minister अमदी Official सिंगा अयुक्ता मिफम अमा पांगथोकी मिफम अदुदा Labour Minister I Hemochandra Principal Secretary Labour Sonal Akhtar Mari Lenaba Department official sing loin and a trade union unit sing Saruk Yaki. The Pamdur Matunda, Omission Unabamada Bandaru Dattatreya Manipurda Employee State Insurance Corporation branch ama Hanganaba Tabak Lore, State Cabinet and Hadiba branch Asigima Pam Ama Hek laptop paga, Say Sigimanunda branch Asi Tamgani, branch Asi Hanganam Honavada Jangmasan Pam Sing Center na Punama Putokani Haki. We are coming out with a big social security scheme for all unorganized workers in the country. Unorganized workers constitute 93% of the workforce. Approximately 40 crore people are there. For them, we are going to give a UWin smart card. That card will facilitate and convergence of 4 schemes of the central government, that is Rashtriya Swasthya Bima Yojana, Aam Aadmi Bima Yojana, and old age pension and adult pension and Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jan Suraksha Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana. All these schemes will be in the chip and all unorganized workers will be given this UWin card. For this, I requested the state government of Manipur for the registration of workers, whatever the facilities extended, we will be extended from the center and see that the proper maximum beneficiary list should be prepared. Union Minister Asina Makhatana Pongo Kibada, India the Ladiba Labour Workers Singdamakta Social Security Scheme Gimakada, Smart Card Piba Lunana, Lebak Sinbatuna, National Minimum Wage Ama Samnabaki Tabaksu Pakatani, Masigidamak State Government, Na Manipur Labour Workers Singimasing Registration Tauba Amadi Beneficiary Sing Asida, Kudong Saba Sing Asi Panganaba Tabak Local Animbia Pamba Pondoki. The workers, a comprehensive law we are preparing for the minimum wage, taking into the account of consumer price index and the prices of the today, and workers, that is taking this shelter, his children education, his entertainment, taking all these considerations, we are going to come with the national minimum wage with the ceiling of whatever all these ingredients are there, we will take into account, we will form the national minimum wage in the country. Sahisa kaya Manipur gining thosing nga tulad thamlamba kiyam lamdam hariga sukhang na Kabu Valley Manipur gi oina among hana losin ba yaga da ba marui ba chesang kaya Manipur State Archives ta leram bathengnare ira masigi batang na pautom ama English nga machanipan kuntaruk ki February gi tang kunmari da matamdu gi British ki General Archibald Campbell ga Burma gi ruler Mahatin Min ga matamdugi konung aba manakta leiba yandabada yana cherol khuyek pinakhibadagi Manipur gi asan malam oina leram khiba Kabu Valley lamdam sigi lengak pasingna kan honarabadi ngasichu Manipur da hanjinba yawagi oithokpa leiri State Archives ta leiba record ki matungina English nga machanipan marifutra mathoida British na lining da yumpham oiba census report ang phongongki report adugi ahan malamaida awang nongpuk India yawba akhanaba political map ama phongongki Hariba map aduda Kabu Valley Manipur gi lam sarukni haiba takpa loinana international boundary yeklam daba asina Kabu Valley kanagino haiba khangan mangamle hojik phangiba khoi leiba archives leiba khoi 1891 gi religious census se masigi British na masigi map simak thambiram basi khoi Manipur gi yam tangba ai document oine khali maram di kenoida masidagi khoina ma khoi Manipur gi boundaries ju jam clear oire
से कबो बेली मक्सी अखोई ओइना लेबदोंग तोई मणिपुर इंडिया तेंद्रिंगदा मतमदगी चीफ मिनिस्टर M.K. प्रियोवर्तना इंग 1994 की दिसंबर की तांग 12 इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर बर्मा गवर्नमेंट एक्ट 1995 इंग 1993 की जनवरी की तांग 3 लोइरगनी मरम मदुना कबो बेली मणिपुर की लम अमुक ओइबदा अयाब पीबीओ हाइबा चिठी टेलीग्राफ कॉपी अमदी मदुगी मखाताना चनरंखिबा चे चांग क्यासु स्टेट आर्काइव्सदा टेक्ट कायदन लेरी पुनमक्सिंग असिदा युमफम ओइरगा मथोंमरम खंगदना मांगख्रबा पुन स्क्वायर किलोमीटर 3,000 लोम पाक चौबा तंपाक असे ngasisu मणिपुर गिनि हाइना क्लेम तौबा याफम थोकले 1991 की सेंसस रिपोर्ट से मणिपुर स्टेट आर्काइव्स ब्रिटिश सिंह थमम हाइरिबा 1891 की सेंसस रिपोर्ट से दमक्सु कोई कबो बेली से मणिपुर की लम ने है याम सेंग ने इरगा ताई मशीनी से कोइना यामना कोई ममल याम लबा रिकॉर्ड अमने हाइबदा हाइमन बा थोकते ना इसान खंजरिबस कबो बेली से मागे याम चौबा तंपाक सिगुम तरुमुक चौबा समझो काले खंबे देना मागे अखोगी प्रोविंस अहुम लेबा पोने अदा सुम येंगबदा अखोइना टिटोब जानदाबु मतुंग 1826 की मतुंग 1826 की चैत्र कुंताग मतुंग की टिटोब जानदाबु जिनतना अतोपा खोइदा डॉक्यूमेंट लेट्रबसिदा मसिना ख्वाइदगी हेना तुंगी अखोइना मिसिंग येंगबदा देगी ngangkhoi yengbada yam kanaba map amu oine khali aduna masida archives na masigumba yam tangma posi yam mafam chana thambiba systematic oina hojik se puthok pire sigi nungai basu lei adegi samkha piyo botana kabo valley ji hanjan gi habagi mana chithi iramba sing sulei gaina takpi basi yam nungai masina manipur miyam gi oina akoina hojik leriba khoigi luraba tanja sida aidi ngamkhai gi yenaba leriba adegi di maru oina akhoi mi singi maramda मिसिंग मरमदा येनबा लेरिङैसिदा सिगुम तांग्रबा अखोगी ब्रिटिश की दी यामना अथॉरिटी ओइबा ऑथेंटिसिटी लेबा पोनी मसी अखोगी आर्काइव्स लेबसी अखोई म्यामगी मसीना चावरबा तुंगी अखोई डॉक्यूमेंट युफम ओइबा याव पोनम ओइना हाबगी थाजबले मसीगिदमा मथौ तारबदी इंटरनेशनल फोरम न पुखतुना होनबना लमदम सिगि निंगदोल पोमलबा मियामगी पुंगिंग फाथनबगी लंबी ओइगदोरे ISTV न्यूज की दमक तोमा अमदी अमुगल ओइना पाउदम जैबा थियाम रंजन मणिपुर कैथोलिक स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल लिटिल फ्लावर स्कूल निर्मलाबाद हाई स्कूल कैथोलिक स्कूल कांचीपुर सेंट जोर्ज स्कूल वांखई क्राइस्ट ज्योति स्कूल मंत्री पुखरी स्कूल मरी लेना अक्टोबर था की फी महिरू लौदनब वारेप लौरे है BSF थौबाल पुलिस की अपुनब कांगबू अयुक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की उयाल तिरापोक्पी विलेज थीब की थबक चथबद खुचु खुलाई कया फागले फागलबसिंगी मनुंगदा लेथोट नोमई अमा लेथोट सेल मरी 9mm पिस्तौल अनि AK-47 की लाइव राउंड यांखै तरुक रॉकेट सेल अमा डिटोनेटर अमदी फ्यूजन सिंग यावी पॉपुलेशन एजुकेशन ना सिंदना नुमित निनि चुमन सथगदबा रोल प्ले अमदी फोक डांस कैंप ngasiदगी लमफेल पात लैबा SCRT की मल्टीपर्पज हॉल होख्रे अतोपगे थोमदा SCRT की DDO A रोमन OSD डॉक्टर वाई नंदिनी पॉपुलेशन एजुकेशन की इंचार्ज राजेश्वर शर्मा याउना तोहान तोहान मियो क्याना सरुक याकी कैमसदगी रोल प्ले अमदी डांस दा खनगलब मियो अमम नवंबर थादा दिल्ली दा पांगथोकदोरब नेशनल कैंप दा सरुक यागनी पॉपुलेशन एजुकेशन की इंचार्ज राजेश्वर शर्मा महिरोई ओइरिंगी मतमदा हक्सल ग मरी लेनबा अमदी SIVH की मतंग दा खंगनबा स्कूल की करिकुलम दा हापतुना पाक्सना खंगनबा होनबा तंगाई फदरे हाकी अतोपा एजेंसी नत्रगा अतोपा इंस्टीट्यूट कया ऑर्गेनाइज होगा सिंबा कंपटीशन कया नत्रगा एक्टिविटी सिंगदि छोदो हंदोना मरांग काइना पाक सन्ना तोरंबा याय अदुबो सेन फुंगी फिबम येंगलकांदा कोइना गवर्नमेंट स्कूल सिंगदि होइबा अखन्ना छात्र खरा फजना लैबा अमदि कोइना ममांग जहे याहोदबा दुमाइन तोना ओल ओलगा कोइना महरोल के सनबी लाइनिंग मांगथरक पन लमदम जाति सिंह पुनब यारक्तबनी हाइना हानगे मिनिस्टर आरबी मिंथिंग ngasi lamyan wasalena pangthokpa igi khongol minersi haiba seminar hodopge thoromda phongtokre kanglai pathway for traditional heritage na sinduna pangthokpa thorom aduda kanglai pathway for traditional heritage gi president waimin ngamba DM college as ki principal oramba sarem nilibri yauna maru be miyo kya saru yaki
Professor Nilabirina Hakibada, Lamdam Sigi, Puarigi, Saruk Sing, Sindana Tamliba, Puya Sing, Mai Takibasina, Lamdam Sida Kuna, Minibazati Sing, Horokpam, Amam Maike, the Satkibadagi, I call myself Punsinabangam Davani Haki. RB Mingtina, Lamdam Sigazati Singna, Migi Lining Lash from the Lupsiluba, Atopumapalam, Mayek Tamduraga, Saga Mayak Hantana Kalubana, Lamdam Sigazati Sing, like Hatarak Nanabagi Maramni Haki. Ashini. Manipurasi matamado didi ina line permission le ramani adu amu masi mers tore aiba matunga amuka cancer to kanana cancer to mi chief commissioner amala cancer to kare gino maram haide kare ke cancer to ye aibda high school haide maram di ekoi ke alan basu lebane masi haibe de ekoi miti khara section bata Gaming kum na makatu ipai pu piram batu ipai pu gaming atu shopi pidra ba ko na mayam gaming asi hindi ngap to Ziribam District Library ngarang hangdokre Thomatuda Sahitya Parishad Ziribam gi President A Gauramani Sharma Manipur Sarkar gi Chief Librarian P Lotakeshwar yauna Ziribam gi toan balup singi lusing basing Sahitya Parishad ki member sing su saru yaki Gauramani Sharma na phongdo kibada haujuki matamda library haibasi yamna tarai phadaba ama ore ngasigi hawgalagliba mirolna library gi hainebi thamduna matam gi kanaraba wakhalosing oigadaba lairik pabi hainebi thamba tangai phade haki ISTV network ki signal ngasidagi andro makaida yohan mangamkhre network asigi toan ba channel sing lamdomadum gi miyamda phanghanbada lamdomadum gi miyamna thagaba phongdok narli Hauzik Loshalak Bamaru Pau Amukan Pizari. Sayasigi Manunga Manipurda employs State Insurance Corporation gi branch ama hanglagni haina Union Labor Minister Bandaru Dattatrayana Haikre. Amadi Cabo Valley Manipur gi haina claim toba yagata Maru Basia Sankaya State Archive Teleram Batanga. Husgiri IST Mitizo Pau Matang Suru Sizare, Yang Tabi Muslim Amukana Kurusari.